Dobrodošli u dan 14. Današnje poglavlje se zove Neka vam dan bude čaroban. Da biste doživjeli najčarobniji dan svog života, možete biti zahvalni na tom danu pre nego što ga proživite. Ako želite proživjeti čaroban dan, jednostavno razmislite o svojim planovima za taj dan i izgovorite čarobne reči hvala ti za svaki plan koji se ostvario i pre nego što to doživite. Ovo je izuzetno jednostavna vežba i za nju vam je potrebno samo nekoliko minuta, ali promjene koje može doneti su veoma interesantne i neverovatne. To što ste zahvalni za neki budući dan pomoću zakona privlačnosti unapred oblikuje uistinu čaroban dan. Kad zahvaljujete na ugodnim iskustvima, morate i primiti ugodna iskustva. Ako ne verujete da imate moć kojom možete toliko intenzivno uticati na okolnosti nekog dana, prisjetite se jutra kad ste se probudili mrzovoljni ili neraspoloženi. Tog dana vam ništa nije išlo od ruke, a na kraju dana ste izjavili da vam je dan bio grozan, a to nije bilo slučajno. Jedini razlog zbog kojeg ste doživjeli težak dan jeste u tome što ste svoje jutarnje neraspoloženje preneli na ostatak dana i upravo vam zbog tog neraspoloženja ništa nije išlo od ruke. Čak ni jutarnja mrzovolja ne može nastupiti slučajno, jer ste na spavanje sigurno otišli sa negativnim mislima, kojih možda niste ni bili svesni. Upravo zbog toga svake večeri radite vežbu čarobnog kamena, kako biste usnuli sa lepim mislima. Večernja vežba čarobnog kamena u kombinaciji sa jutrašnjom vežbom osvešćavanja blagoslova dovodi vas u dobro raspoloženje uveče i ujutru i garantuje vam da ćete se dobro osjećati i pre nego što dan počne. Da bi vam dan bio ispunjen magijom, morate se dobro osjećati. Ne poznajem ništa drugo osim zahvalnosti što bi vam garantovalo gotovo trenutno dobro raspoloženje. Kakvi god da su vam planovi za današnji dan, bilo da je reč o putovanju, sastanku, poslovnom projektu, ručku, vežbanju, bilo da morate odneti odeću u hemijsku čišćenje, otići na trening, u pozorište, susresti se s prijateljicom, otići na čas joge, očistiti kuću, otići u školu ili u kupovinu namirnica. Današnji dan pretvorite u čaroban dan tako što ćete čarobne reči hvalati, izgovoriti i pre nego što se nešto dogodi. Ako svakog dana volite sastavljati popise onoga što biste trebali napraviti, tada pregledajte svoj popis i osjetite zahvalnost za svaki zadatak koji ste dobro obavili. Nije važno hoćete li tu magijsku vežbu raditi u mislima ili na papiru. Najvažnije je da osjetite kako su rezultati svakog vašeg plana ili aktivnosti najbolji što mogu biti. Kada koristite zahvalnost unapred, kako biste doživjeli čaroban dan, ona otklanja neočekivane probleme ili poteškoće i pre nego što se dogode. Što više radite ovu magičnu vežbu, dani će vam biti lepši i sve će vam početi ići od ruke u životu, od najmanjih sitnica do najvažnijih stvari. Teški dani postaće lakši, a umjesto frustracija i poteškoća, vaši će se dani ispuniti čarolijom, stvari će se na čaroban način početi odvijati onako kako želite, sa manje napora, bez ikakvih briga i stresa, a sa daleko više radosti. Kad sam prvi put počeo koristiti zahvalnost kako bih doživeo čaroban dan, odlučio sam unapred zahvaljivati za one događaje u kojim nisam osobito uživao. Jedan od njih bio je odlazak u supermarket. Ujutru sam izgovorio čarobne reči hvala ti za ugodan i radostan odlazak u supermarket. Nisam imao pojma kako bi tako nešto moglo biti ugodno i radosno, ali sam u sebi probudio što sam mogao dublje osjećaj zahvalnosti. Magična moć zahvalnosti donela mi je mjesto za parkiranje tačno pored ulaza. Tada sam susreo dve prijateljice, jednu dugo nisam video te smo posle kupovine otišli na ručak. Druga mi je ispričala o izvrsnom i jeftinom sredstvu za čišćenje, o kakvom sam sanjao. U prodavnici je bilo dovoljno da se osvrnem oko sebe i sve što mi je bilo potrebno na čaroban mi se način našlo pred očima. Sve je bilo na policama, gotovo sve na akciji, a kad sam se približio blagajnama, nakon što sam u rekordnom vremenu uspeo pronaći sve potrebno, otvorila se nova blagajna i blagajnica mi je
domahnula da priđem. Dok je blagajnica blokirala moje kupljene stvari, iznenada mi je upitala trebaju li vam baterije. Upravo sam njih zaboravio uzeti, a odlazak u supermarket nije bio samo ugodan i radostan, nego uistinu čaroban. Ujutro je dovoljno samo nekoliko minuta da biste pomoću zahvalnosti doživjeli čaroban dan. Zahvaljujući unapred na onome što će se dogoditi, ali ta jedna metoda promenit će cijeli tok vašeg dana. Da biste doživjeli čaroban dan, čim se probudite, pre nego što ustanete ili dok se tuširate ili oblačite, razmislite o svojim planovima za taj dan i zahvalite se za svaki od njih što se sjajno odvija. Tu magičnu vežbu svakako trebate napraviti na početku dana i to odjednom. U mislima pređite kroz planove za to jutro, posle podne i veče, sve do spavanja. Za svaki plan ili događaj izgovorite čarobne reči i zamislite da na kraju dana govorite hvala ti, te da ste neizmjerno zahvalni što se sve odvijalo na prekrasan način. Možete koristiti koliko god superlativa želite da biste u sebi produbili još ovaj osjećaj zahvalnosti. Hvala ti za neverovatno uspešan sastanak, hvala ti za izvrstan ishod telefonskog razgovora, hvala ti za jedan od najboljih radnih dana uopšte, hvala ti za uzbudljivu utakmicu, hvala ti za bezbrižno i zabavno čišćenje kuće. Ovo je magična vežba, daleko moćnija od ako čarobne reči hvala ti možete izgovoriti na glas za svako iskustvo, ali ako ne možete, sasvim je u redu ako ih izgovorite u svojim mislima. Kada završite sa metodom korišćenja čarobne moći zahvalnosti za svaki posao i događaj u danu koji je pred vama, vežbu završite rečima. I hvala ti za sve izvrsne vesti koje danas dobijam. Svakog jutra bez iznimke, nakon što se zahvalim za čaroban dan, zahvalim se i za sjajne vesti koje ću dobiti tog dana. Zahvaljujući tome, nikad pre u cijelom svom životu nisam dobio toliko mnogo dobrih vesti. Iz nedelje u nedelju, iz dana u dan, dobre me vesti jednostavno zasipaju. Svaki put kada dobijem još jednu dobru vest, naročito sam zahvalan i uzbuđen jer znam da sam koristio čarobnu moć zahvalnosti da bih dobio te vesti. A onda ih dobijam još više. Ako želite primati više sjajnih vesti nego ikad pre, tada samo sledite moj primjer. Magična vežba broj 14. Neka vam dan bude čaroban. Broj 1. Osvestite svoje blagoslove, sastavite popis od 10 blagoslova i napišite zašto ste zahvalni. Ponovo pročitajte ovaj popis i na kraju svakog blagoslova kažite hvala ti, hvala ti, hvala ti i osjetite što dublju zahvalnost za svaki od njih. Broj 2. Ujutru u mislima pređite kroz planove za taj dan i veče, sve do odlaska na spavanje. Za svaki plan ili događaj izgovarajte čarobne reči. Hvala ti na tome što se sve dobro odvijalo. Zamislite da govorite hvala ti na kraju dana, te da ste neizmjerno zahvalni zato što je sve bilo savršeno. Broj 3. Nakon što ste se zahvalili na tome što su vam se svi planovi za taj dan savršeno odvijali, završite ovu magijsku vežbu rečima hvala ti za sve sjajne vesti koje sam danas dobio. Broj 4. Neposredno pre nego što večeras odete spavati, uzmite u ruku svoj čarobni kamen i izgovorite čarobne reči. Hvala ti za ono najbolje što vam se danas dogodilo.